Kibahayang bahasam jong samla wan bok lang kurba ubaya kamat jong ula yok tam nakawa kenyan hajan marbisu henen kasi kila pendap no ya kajingle niam bakhado henne kasi kasantarik urisau hasnong marbisu trau ya kamat jong wan bok lang layok bantam tang sisi hadien bagi pulit kila yok bansai ya kamat jong kapiwan kentiosun kaporlok jong u nakaju kawa hakasi baar bala pendap ya kajingle on tap ya kamat basa jong kapiwan kentio henen kasi henne kasi hadien baka jinglet on tap ya kamat basa jong u nilayo banyakran bagi bahayeng basam jong wan bok lang bang nilayo jingtep ba wan bok lang ulaya kran khaddo ba la ka jong ka keme ling ba ka phone ha ka arphau trek unai lor kasngi ba kine arngot kilaja ranga sundan na yeng layo thu ba ka arphau trek unai lor wan bok lang ula wan phai na school ba hadien bo la dep ban bam bandi ulami na yeng ban let kai ba ki parlong kat kum ka jing ong jong ka meido jong u barabor hi marsen wan na skol o wan bok lang uju shang bat yarap iki kam yeng henrei ha ka tu kasngi ulami kerkie badan ka bawan khat yo u bat hadien kat tu ka ni kanta ha ka por ba ka meido jong u kala phone yo u ong bo udan ha mau ngap bat ki parlong hadien bo usimpor banwan yeng poi phone sa ka keme jong u ha ka ba ula jubab kumju bo udan sa mau ngap henrei kakalalong kejingya keren kadu bat kakeme namar hadin kani ulaja rengai bat ka phone jong uru kala switch off nakol na urjong ya keren lagi kol phone dong phone apa ba ulaja apa bala ta ko long ngayo jingtip na kai na utu kunyi jom kantai wan hayeng jonga wan pertama namar ba ngadai lawyer tu mau kidi ki client jonga ro kata sigon pakam tengah pekat iwan kam yang aku bawa yang ngampur pekat pakan wan kami ke kompe Dinawan hayeng uong nga ba laja tengah ya kerengkai wan ja telit wan wat beri wajak di sanat wan wat di sing juga kumta nei ku kumta tengah ong em badai ku jumpu tengah pun ida numuk dan buban ku juga ong unu no mangi kun ini bun ku duit pun ong ode unit ni subah kan hal de uni ong tu puji tu kerengkai dan dalam pun ikun tu tengah ong tafun pun makun wan bok moi dong sana phone tu jangan ada phone pick itu phone ni alat speaker orang memang kun makan jangan loh perkat kun dong tu orang phone itu jangan orang pondok kita cina ada stand bat itu risyak perlu juga ini baru orang itu sam mungkin juga kan orang stand ada siu mengap tu ni bu nak kata itu was the last one kita kena comprehend umlong tete long very normal the last word that I heard from him ngadan hastan mama bat irishat batang thai irishat perlok perlok usurang welik lang ya it last call ka debi kebe kan be bat ni longa tengah jubak nak kembang ku mangakan di kelas call ka debi kebe sa siapa ngom tu badan la de per hadu ikemi na phone la switch off ide klik ni kan chino understand aku dah sini kun okto wong akon sini Babakoli kimi bi ngom no. Normal tu tak normal dah. Kadang ni suspek banyak ni lewat ni ubah apa ni buat ni ubah ni. Tiba kad yo unamang ilayo jitip wan taga kila don kibayo I omba don perlok bawan wat. Long ulawan chuan dawa school mau school teh. Wan school iwan siye wan rekam wan sak. Long wan ku ye wan kamu du try ki kami kap sa terima utu mo. Wan try bi normal ni kamu try man sih. Ta jingni biang ju uga syukran ni di try onai try mo. Lomba om balawan perlok teh. Bunga lidon kam. Mi na antai kan. Tu ya cikno kalem dengan tu syu. Menu ban bu dia makin suspek itu. Apa pilih normal itu menu hiban keli nak wala het teh. Mereka lung mannya beniak mo le cenwan. Hakawai par kalyang kahinman jong u kala kentaj panget bakane ka de suicide lane ka jingsim no ya ka jing em la de daga bakdau ba upara jong ka udei ukhna ubatib breu te blai kalai tho bahaye ngasam ujuyo ya ka jing e jong baro namar ba udei ru khon kleng ko henrei ban suba bakade ka jingle sneu jong kiwei ru kahinman jong u kam kwa ban kubur klampat yo I ya ka report jong ka postmortem Bandok ini ribatit period tu play balong responsibility say jai makung kesni banong bindon gini jemut di balong susai itu dua mentar bayi lakhatin ngithira bayi imle himai
it's so natural ba kanila jing yak kam sulong rabat ki tak commit siya da maki sulong ayu unnatural like nga kan men ta te benum danum kata jimut but if but it doesn't back to contain maybe your klano ka jimut yo ka switch no ka may injong i tay rapi kade ka modern na kade ka society niya actually directly suicide ng bang hal yang jungin ke term ke bangin use kade accident ke ni kamam ko jungi ulai no yam ni ang ukum bakala no ukami da kan no ka jingdom ukami no no jingdom na ne bon ong ba upun pedi no jingter lo normal itu kaya ke baca ni simi ba kade accident Kibahayeng bahasam kilayot ho ba wan bok lang hi ulong usamla ubam judaya kran ya khana batno war ulong ru ba jai ka ktien ka thaliet ba ka jinglong jong u hi sia dei parlok sien ka kelas 6 na taong banyak jan ta binjan ba de song kelas itu sia yo off thì song kai teng tu ya khana ru long inda so de te ki khana ba long dakai ni tu long dewi khana ba chu ya tu khana rang ba itu jinglong de inde khana dakai ma jinglong ru ba jinglong bre ru nda kedan parea nda balai te hum sula mudur su kemen sija semua tip man haktuk sini bagi ja ru kham ya syong ba te kemen yo keren ya paham tip kenduk kadut tang basyo kenduk tu kelas itu masya mut banding no siang sia keren tai da kitayo ba ulaja rangai ringkat ba phiban kentiu ka jingyo ta me kamet jong u hinnen ka singi na ka waknyan kala pen sayong ki bahayeng bahasam jong u ki ba khalampoi prakhan ba kindu no siteng por yo khon jong ki mendu men do bener ngala ong tai ba ni chun pun te ben ong kila ta la ban chupen kan mau hang ne ba ki bahayeng jong wan bok lang ki la kerpat ki bor ba dei pet ban pelat no ka jingle postmortem ya kamet jong u Henry namar ba daw jong ka jing khlat kampat sim la long tikna kimban se ban ko ngo ki bor jong ka an ya kamet basa jong u la letra so lom jingtap jong ka balang catholic hamar bisu henne ka si hadien baladap ya ka postmortem hennen ka si hanigrams